Tindzaba ikhulunyiswa kakhulu lamalanga kuleli indzaba elikhethwa ngeke lo mhla sikhuluma nemhlelo tepolitiki SABC mzwandile mbeje ngato tepolitiki. Ibiyeka msombuluko ngento leqala kubulawa kwaFikin and Forbes lebakaduma ngana AK natibulo mswana ngento lamanje eThekwini kude batokwathi babe kwaqala ukuchubeka nekufaka isicelo sebhayili. Umjaho weTeSiswati uAlshara Marathon uyabuya eqaleni laseGauteng emva kokuthi ungabi khona iminyakalo esiphohlongo. Kaba kuhle hlangana ndzabeni teSiswati la SABC kumbula ukuthi sikhona ku X, Facebook na YouTube ukuthi SABC Tindzaba ke sibone thamba yembili lomuhla. Indzaba likhulunyiswa kakhulu lamalanga kuleli indzaba yelikhethwa. Kulamalanga lengcile sibona amacembu etepolitiki lahlukene abamba imbuthano ukuthola emhlahlandlela ethembiso lelikhethwa. Bantu bakuleli ke sibabonile abaphuma ngetinkhane ke uva ukuthi ngabe lamacembu athi abaphathelene. Kubuka tingole tahlukene kulolu likhethwa nemkhakha temthetho sinaye umhlelo indzaba tepolitiki la kweSABC mzwandile mbeje. Asikubingelele mbeje sikwamukela endzabeni teSiswati la kweSABC. Sikwamukele sibingelele nababukeli. Mbeje maleke lapha mbala lengcile sibonile amacembu etepolitiki ahamba yokuthula imhlahlandlela etethembiso lelikhethwa. Ingabe lokho Tindzaba khona bazigcwala ingabe lokho kusho kuthini? Uzokhumbula mfokahadla Dlamini njengoba wazi ukuthi siya okhethweni ngomhla ka-29 May lapho abantu baseNingizimu Afrika bazonikwa khona ithuba lokuthi bekhethe uhulumeni wabo omusha emva kweminyaka emihlanu njengoba kuyakwenzeke. Ukuze ke lokhu kwenzeke amaqembu ezepolitiki ayayithola ithuba ke lokuthi ephume eyokhankasa eyosho ukuthi ngabe kukhona na okungcono azokwenza kuneqembu leli elisuke kade libusa kanti nalo phela iqembu libusayo nalo lithola ithuba lokuthi liphume nalo liyosho cha njengoba sinibusa nje siyacabanga ukuthi senze kangcono kumbe la sibe namaphutha khona sizama ukulungisa. Yingakho ke ubona ukukhankasa kukanjena nje leli ithuba lamaqembu lana akhankasayo ukuthi ke bezokhuluma nabantu beseNingizimu Afrika bezosho ukuthi ke yini abazoyenza kangcono ikakhulukazi ke njengoba sinezinselelo ezweni. Njengoba ke usho ukuthi mhla ka-29 enyangeni enkwekweti kuyakhethwa ingabe lamacembu etepolitiki avumeleke ukuthi akhankase kufikela nini? Kuvumele ukuthi engakhankasa kusuka manje kuyoze cishe kushaye mhlambe kusho ukhankasa kuze kufike isikhathi lapho kuvotwa khona. Into eba umehluko indaba yokubamba imbhikisho emikhulu kumbe imibuthano emikhulu lapho ke ngiyacabanga ukuthi sekhuluma sekusele insuku ezimbili ukuthi kube nokhetho akuvumelekile ukuthi ungabamba imbhikisho kumbe imibuthano emikhulu. Kodwa ekutheni ukhankasa ungakhankasa nje kusuka manje kuze kuyofika khona zona i28 ngisho nange29 usengakhankasa uma ngabe nje ungezukuphazamisa uhlelo lokuvota lozobe lukhona. Amacembu etepolitiki afake luhla lwamacembu malunga awo lafuna ukuthi awamele eParliament. Kube khona ke ngumpuntshuka walolu hlolo. Ngabe kwaba khona kukhala lokuningi lokube khona ngalokho. Ingabe yini lento ukuthi kube khona isikhalo singaka ngumpuntshuka kwelihluko lamalunga lafa ecenjini ku-IEC? Uzokhumbula phela ukuthi inhlangano ye-IEC umsebenzi wayo ukuthi ke iphathe ukhetho ngendlela ezogcilisa wonke umuntu. Njengoba sizoya okhethweni nje kuzoba khona amaqembu azophumelela kuzoba khona angeke phumelele. Uma ngabe konke lokho sekwenzekile kufanele ukuthi amaqembu eneliseke ngokuthi inkambiso kumbe indlela i-IEC ephethe ngalo ukhetho ayisolisi. Uma kuukuthi ke kubonakala kunokuqhamuka kumbe kuphume amagama angagunyaziwe ephuma esandleni se-IEC lokho kuyathanda ukuthi ke kubathikameze abantu ngoba akuvumelekile. Kusho ukuthini na? Kusho ukuthi makuthi i-IEC ngaphakathi kwayo inabantu abakwazi ukwenza lokhu abanye abantu abazokwethemba uma imiphumela isiphuma. Khumbula phela ukuthi kubalekile ukuthi imiphumela mayisiphuma kungabikho ngisho nomuntu oyedwa ongabazayo kwaziwe ukuthi ke into efunwa abantu baseNingizimu Afrika. Yebo akubona bonke abantu abazophumelela kodwa ke iningi labantu bazobe sebekhulumile.
Mbese kafishane nje ake sokunikete ngenzaba yekuthi sibone indzaba ya judge president former judge president wase Western Cape Judge Hlophe na judge Ngona Mtata bamiswa lolu dzaba sesikhathi sithe kakhulu ingabe yini lende ukuthi kwente njalo futhi ke bamephi nyalo ngemsebenzi wabo. Uzokhumbula phela ukuthi ke kunezinkambiso ezilandelwayo uma ngabe ukuthi ijudge kunento eliyenzile mhlambe engahambisani nomthetho. Kodwa ke sibonile ukuthi esikhathini sedlule lenkambiso ibithatha kancane kwaze ke kwaba nesikhathi lapho kufanele ukuthi iJSC kusho ukuthi isigungu lesi esibhekelene nodaba oluphathelene namajaji ukuthi ke bekwazi ukubhekana nokuthi abantu bangabe benenkinga namajaji bekwazi ukubika ukuthi kwenzeka ini. Yikho ke lokho okugcine sekuthi kulandelwe lenkambiso eyayiqale kudalo ize kuzofika manje ke kufike ekutheni ke begudluzwe ezikhundleni zabo. Uma ngabe uyijaji ukhishwa esikhundleni uhlukana nayo yonke into ngoba phela uma uyijaji uze ufe noma ngabe kuthiwa ke usuthathe umhlala phansi uyakuthola konke lokho okutholwa amajaji. Kodwa uma kwenzeke lento eyenzeke ujaji uHlophe nojaji Motata uhlukana nayo yonke into njengamanje abantu ke abangasebenzi futhi ke abangenayo ngisho nemali yempesheni lebe beyisebenza. Sibonga kakhulu mbeje isikhathi sakho. Sibonga kakhulu sibonga nababukeli. Ndaba ngithikela yongumzwadile mbeje longumhlelo Tindzaba khona la ku SABC sikhulumisana naye ngenzaba yetelukhetho futhi ke nengadokete emthetho wakuleli. Inkantolo manje eThekwini ihlilisele ivili lentako ngemsombuluko oluqala lokubulawa kwaKeenan Forbes na Tibulo Tibbs Mutswane. Lokwendela ukuthi babekwaqala bachubeke nekufaka isicelo sabo sebhayili. Babekwaqala bakwendela amacala la-12 le-fire cards lekubulala kwetama kubulala kuthiwa netibhamu letingekho emthethweni netinhlamvu kanye nekuthengisana ngemali lengcolile. Zethele SABC lonjabulo Makamo isihlanganiselo umbiko lolandzelako. Sikhona lana ke inkantolo kaMantshi eThekwini lapho ke abamangalelwa abayisihlanu befake khona ke isicelo sabo sebhayili ababandakanyeka ke ecaleni lokubulawa ke kukamculi wodumo owaziwa ke ngelika aka uKeenan Forbes kanjalo ke nomngani wakhe uTibulo Tibbs Mutswane. Kodwa ke ukhuluma kabanzi ngokuthi ke kwenzekeni namhlanje ke enkantolo sinaye ke umhlaziyi wethu ke ozosihlazezela lona ke lelicala yena ke uAbigail Ngobeni. Abigail sabonga kakhulu ngesikhathi sakhe. Ake sikhulume ke kabanzi ngokuthi ke yini ehlalulile kakhulukazi khona la enkantolo sizwile ke ummeli omele ke ummangalelwa wokuqala khona la ekhuluma ke ngokuthi kungani lo mmangalelwa kumele anikezwe ibhayili. Okay, namhlanje sibona abamangalelwa ababili bacela ibhayili. Sabona futhi abathathu bathi abekho ready ukuthi bangaqhubeka nesicelo sabo sebhayili namhlanje bazoze babuya on the next appearance but decide khona ukuthi bayasifaka noma bayama. Kodwa into ebaleka kakhulu esizwile namhlanje sibonile abameli balabo ababili basebenzisa ama affidavit noma istatement ezifungelwe ukuba bachazele inkantolo ezintweni eziningi abayibalulile ukuthi ezibizwa ngokuthi ama exceptional circumstances babalulile ukuthi ngokwabo nabameli babo bayavumelana ukuthi what we call the interest of justice ayavuma ukuthi bangadedelwa ngesicelo sebhayili. Kodwa futhi uma ubheka uyabona ukuthi bobabili banezinto ezicishe zifane inkantolo ezoyibheka ngasekugcineni okufana nokuthi bonke banamacala abawahambayo ngaphandle kwaleli cala. So leyo nto ingahle ibhekwe enkantolo kabanzi uma inkantolo ithatha isinqumo sokubadedela ngebhayili. Kuyaphinde futhi kwavela lana Abigail ukuthi ke omunye walabamangalelwa ushilo la ukuthi ke waphoqwa ukuthi ke enze statement khona emaphoyiseni ukuthi avume ukuthi naye uyabandakanyeka kuleli cala ke lokubulawa kuka aka no Tibbs. Uyabona makuukuthi leyo nto iqiniso sokhumbula ukuthi uma ummangalelo esimbiza ngokuthi is an applicant in a bail application uyena onomthwalo wokuba athule phambi kwenkantolo izizathu
ezikhombisa ukuthi icala libuthakathaka kangakanani ngasesayitini lombuso. Manje ke silinde umbuso ukuba kuwona ufike uzophendula zonke izinsolo ezenza lo osuka ecele isicelo sebail ukusho ukuthi kuyiqiniso kangakanani. Uzokhumbula ukuthi advocate Mlotshwa lokhu yena ofunde incwadi efungelo yalo oqala ubalule izinto eziningi nokuthi phakathi kwazo kubalula ukuthi i-state case is very weak, waze wakhuluma nalama charges ukuthi weak kangakanani. So silindile ukubona mase umbuso uphendula ukuthi zonke lezi insolo ezenza abamangali umbuso uthini ngawo bese inkantolo ithatha isinqumo. Umbuso uphinze wavakalisa khathatheka ngobulala nokuchubeka kwe-Middle East kephakela abantu abazama kulamula leli dzaba leHamas ne-Israel bathi kunemehluko omkhulu lokhona kwetameni kulisana lempi lichubeka ngako. Kanti bathi lethi inkulumo tawusite kakhulu bafana abantu abadzala kanye nalabo abathunjiwe. Kuthi ngisakabo leli dzaba sinemhlelo Tindzaba tangaphandle Sophie Mkwena. Mhlelo sibele siwabona endzabeni teSiswati la kwe-SABC. Ngiyabonga. Ingabe ithamba njani inkulumo tekutama kucetha lempi lichubekako lapha eMiddle East? Esikuzwayo ukuthi ingxoxo ziyaqhubeka kodwa kunenkinga yokuthi iHamas ayivumelani nezinto lezo ekuthiwa bazenze. Ngakho ke kunokuthi kube nombono wokuthi mhlambe kuzoba nzimanyana kodwa kunethemba lokuthi kuzenzeka ukuthi baze bavumelane njengoba sazi ukuthi kwamanje kulelo lizwe njengasho nje ukuthi kule region in general kwamanje bakule inyanga yeRamadan labahlonipha khona inyanga le. Ngakho ke bonke abaphethe lolu daba bavumelana ngokuthi bafanele ukuthi baxazulule lenkinga ukwenza ukuthi kube nokuthula nokuthi ke labo ngingxenye yeRamadan bakwazi ukuthi bayenze umsebenzi lo nokuhlonipha lenyanga ngokuthula hayi ukukhala izibhamu. Ake sibuke indzaba yase-Afrika lapho khona sibone bengabela phambili Thabo Mbeki azama ukuthi angekele amaveni labaningi atama ukucazulula inkinga takhona tepolitiki. Sibonile ke Senegal nakhona ungathi ungenile. Ingabe khona lapho ke kuhamba njani le ndzaba yaseSenegal? Izolo uqhazile ukuthi uze wakhulumisana nomongameli waseSenegal uMacky Sall enyakeni odlulile. Kutheke umakabona kuba nemibhikisho eminingi lapha eSenegal waphinde wakhulumisana naye ukuthi hayi hlonipha inkantolo njengoba ithathe isinqumo sokuthi ungahlehlisi ilanga lokukhetha njengoba sazi ukuthi umongameli waseSenegal uMacky Sall ubefuna ukuthi ahlehlise ilanga lokukhetha njengoba baya ekhethweni. Ngakho ke kubonakala engathi ukungena kwakhe kulelu daba kuncedile ngoba siyabona manje ukuthi uMacky Sall uphinde wenza isimemezelo sokuthi ukhetho luzoqhubeka ngeviki ezayo. Into enye enkulu engicabanga ukuthi lapho ke usebenze kakhulu ukuthi uMacky Sall uphinde wenza isimemezelo sokuthi bonke abantu ababoshwa lesikhathi babhikisha bangavumelani naye uMacky Sall ngezinqumo azithathayo bakhishiwe amajele, kufaka naloyo oyaziwa kakhulu othanda kakhulu okuyingxenye yeopposition oleader iopposition eSenegal. Ngakho ke ukhishwe izolo noma kusele nje amalanga ambalwa ukuthi kuyiwe ekhethweni. Uloyo ke waba umongameli eNingizimu Afrika uThabo Mbeki ukhulume ukuthi ujabulile ngoba ke kuzenzeka ukuthi lelu khetho malenzeka bonke labantu bakwazi ukuthi nabo bangenele ukhetho. Lokhu kuyasiza ngoba uqhazile ukuthi iSenegal solo kabathola ukukhululeka yenye yamazwe eAfrika lawo okukaze kungakazwe kususwe umbuso mhlambe ngokuthi amasotsha abhikishe lapho. Ngakho ke ifanele ukuthi iqhubeke isibonelo esihle ku-Afrika ukuthi iSenegal iyaqhubeka ukuhambisa umbuso wentando yeningi ngendlela efanele ihlale umzekelo omuhle. Yilokho akhulume ngako lesikhathi nami ngikhulumisana naye ngomva kokuthi akhulumisane nalabo bantu bebelapho la kuhlanganwe khona. Sibonga kakhulu Mkwena ngesikhathi sakho. Ngiyabonga. Nilaba kithelo ke ngumhlelo Tindzaba tangaphandle la ku-SABC Sophie Mkwena. Nesipitolo ubonakala lobangwe singishada nesathiwa ngaFilip esifundzeni sempumalanga kumasipala weNkomazi sibe sibi kakhulu. Tindzaba teSiswati la ku-SABC sigaba sesibili nasanza ngena ukhethe kahle sekhona hlala nathi sokwamukela. Sishingishada lesibitwa ngaFilip siye umonakalo omkhulu eNkomazi empumalanga itolo.
Masipala lesigodi uvete ukuthi indzawo lethikamete kakhulu utfaya ekhatsi masibekela nesibange kanti lithimba lenhleketele selivele kuleya ndzawo ke usita. Kuvuka abantu litsaba sabonisa seli yethu SABC Eric Lubisi lo vakashele tizawo. Lubisi sikubengele sikwamukela endzabeni teSiswati. Kudwebela umbukele ekhaya Sithombe ingabe usithole simo sinjani enkomazi? Shonile Stumo mbukeli ngasho nje ukuthi vele kubi enkomazi engikhuluma nawe nje kune bantu lomuhla nje bangadi ukuthi bayolalaphi njengoba liphahla letindlu labo luhambile labanye balahlekelwe ngiko konke lebanako ngasho nje impahla yasendlini impahla lebayigcokile labanye nje baphume banjalo labanye bathi kuse bamile ngetinyawo siye savakashela lapha endzaweni yaseMasibekele sikhuluma ngemakhaya la ngetulu kwa 60 la khahlabedekile ngepha nyalo sitsenzaweni lebitwa ngaselona kufutane nasesibange kunamake la lesawukhulumisana naye le yamkhahlabeda nayi indzaba ukhona Juliet wakamasinga. Juliet esitshele ukuthi lana ekhaya emndenini nasi siphepho senikhahlabede kangakanani? Lana ufike lo moya uqale ngo12 ebusuku and then wafika waphephula imali wamathayela. Aphephula amathayela alimata umntwana loyi 1 la. And then after that amlimata la masuka lapho samtransfera ekliniki masuka ekliniki wahamba waya esibhedlela. Siyabona nje masibuka la ekhaya liphahla lwendlu lihambile totimbili letindlu ingabe yini lokonake lomunye umonakalo nje longasitshela ngawo lowendekile? Impahla ivele tithambile lapha ekhathi endlini yonke into asathi nokuthi namuhla sitawulala kuphi. Sibonga kakhulu nguye ke loyo Juliet wakamasiye loye wakhahlabedwa ngiso lesiphepho lesendekile kepha kuchube ngayo lenzaba siphinze samukele lokhulumela masipala wasenkomazi nguSirel wakaripinga umzana ripinga nawe sikwamukele sitshele bantu ukuthi siyabona sevele liyadliva njengoba sikhuluma nawe inhlelo tekusita nayi imindeni ihamba njani? Mbeleni sibukene nesimo lesibucayi kakhulu njengoba ubona ukuthi litulu seliyana ma villages manyendi lawa la tikade meke ngilemvula laba cishe abe ngi6 sizamile ke ukuthi sibuke lo monakalo emakhaya lesiwatfolile so far angu90 kulama villages lamabili sisachubeka nokuchecka kulalamanye ama villages la 4 ukuthi khona umonakalo ungakanani lithimba la kamasipala ke lisaphumile lisabuka kulawo ma villages lawo la affected kepha ngisho nje ukuthi abantu labanyenti balahlekelwe edindlu liphahla lohambi luwile iroof nayo iphephukile lokubhlungu ke kule village lesikuyo la esibange kunalabo labasesibhedlela labathathu siyafisa nje ukuthi balulame baye balimala khona ebusuku ngenxa yalesimo salemvula. Sibonga kakhulu nguye Siril wakaripinga lo lokhulumela masipala wasenkomazi achaza abantu hlelo lebanade kusita nayi imindeni lekhahlabedekile sawubuyela kuwe njengoba sikhuluma nawe seliyacala liyayidliva leminye nje imindeni nayo ikhahlabedekile nobe inekuphathamiseka ukuthi ingabe bayolalaphi bayolala kunjani njengoba naku siyalibona seliyana. Sibonga kakhulu Lubisi. Sibuthile mbukele ukuthi kulandzela sihlakalo sakamlefi sekwehluleka ku-Old Mutual kukhokhelwa imali empenisheni elilunga lawo lekapa nemshwalense ithi ushintsha umthetho uma umnikati wemshwalense asehlukanisile. Ubona ngathi Old Mutual beyibelekela kukhokha noba vele beyilandzela umthetho umbono wakho uyalandzela? Siyashaqisa kakhulu lesehlakalo lesehlekele umndeni wakaMolefi. Nathi kuyasimangalisa ngoba mina nje ngibhadala khona e-Old Mutual ne-funeral cover ngine-investment kusho ukuthi nami ngingize ngithole ama-benefits wami. Emsakazi ubugebengu nje lo benziwe i-Old Mutual ushintsha kanjani uthe vele ke labantu bama-insurance benza kanjani uma sekumele bakubhadale hayi kuba umzukuzu? Amakhampani we-insurance ahlala nje ne-many excuses xa kufuneka ebhadele kodwa ngeli xesha uzojoyina kuba very lula. Kuyiphutha elikhulu kakhulu ukuthi Old Mutual angakwazi ukukhokha uyilahlisekela nje ngama-customer kakhulu kwathina amalunga akhe soshiya phansi mangabenza lokho. Inkinga nje iy'nkampani zonke kulula kabi ukuthi bekujoyinise kodwa mase kufune bekhokhe umzukuzuku. Lento yenziwe ecompany. Lona ngombono wembukeli SABC ete yathweswa ukuthi uphendulela ngawo. Ithi-ke sithola ukuthi lirandi liqinile licathaniswa netimali kulamanye amazwe.
bakithi lehlile akulaqini ngezoba inkhomba sibone ledima kanjena. Kutemidlalo umjaho we City to City Ultra Marathon uyabuya estradini saseGauteng emva kokuthi ingabi khona iminyaka lesiphohlongo. Lo mjaho kulindeleke ukuthi ubuye umkhulu futhi ungcono kunakuqala. Lo mjaho walenyaka umakhilomitha ngama-15 utawugijinywa mhla ngama-30 nakunye kulenyanga kusuka ePitoli kuya eJozi. Umjaho wegcina we City to City wagcina kuba khona nga-2015 kanti ke wase awusabi khona ngenxa yekubabede kwetimali tekuchasa. But you can't bring a Singahambi ke sigijimela eMpumalanga imbombela kuva ukuthi ngabe Motha Sipho uphethe tiphi kulephuma embitene sikumukele Motha. Lishonile Stumo lishonile mbukeli ekhasi kweTindzaba langatlinzela umbukeli kudiva ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM imindeni leminyenti yalapha ke engomazi kulesifundza seMpumalanga isele ingenayo ke indzawo yefihla inhloko kulandzela ke lesishingishane lesihlasele kuleyandzawo. Kanzi ke takhamuti tasethula mahashi eBushbuck Ridge lesifundza seMpumalanga secelele litiko ke letindzaba lasekhaya ukuthi alungise letinkinga leti mayelana ke nabomatisi bato. Yemlaleli nguletina letinye ke tindzaba longatlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM emkhatsini kwensimbi yesithupha nesikhombisa namhlanje sambama. Angibonge kakhulu Stumo. Sibonga kakhulu Motha. Sithubeka lapho tolomuhla sikhona kusasa ngesikhathi esifanako nakubusuku obubuhle sikhona simo setulo emva kwemakethe usale kahle. Ngibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitile babukela emakhaya sanibona nasibona namhla kusihlwa sibona mathuba emvula lamahle labonakala kwachama khona endleleni river awufika khona lapha eningizimu livela kanzi la eMpumalanga eligwini kubonakala cha emathuba avula ngagcina sayafika khona ku80% abukela emakhaya lapha eMpumalanga umoya ugijima ufike khona ku30 km ngeli hour ansibabukela ekhaya masibukela ngela kusasa siyabona silobile silenjalo kanzi mathuba emvula ngagcina sayafika khona ku30% lapha endlane live hlobile cishe even lonke kazawula emakhaya sibuka sexwayiso lesibuya khona South African Weather Service kubonakala ngathi kunekuvuma lokungahle kuba nebungoti kakhulu lekinzaweni lapha eMpumalanga kunyukela khona enhla nelive lapha ePolokwane kungena khona kancane lapha eKZN babukela emakhaya sicaphele babukela emakhaya kanti ke sixwayiso lesibuya khona South African Weather Service lesho ukuthi nekubethayo kwemililo kubonakala la esifundeni sefu lesikhulu nadodonke babukela emakhaya sicaphele lesebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingoti babukela emakhaya singena khona kufuthumala kwelive la eGauteng ila ucala khona lapha ku16 nyukela khona ku28 Vereeniging uhleti khona lapha ku29 sinyukela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musina uhleti khona lapha ku29 kanti Polokwane uhleti khona ku25 sihle ndansi esifundeni salapha eMpumalanga enzaweni lapha esikhukhuza uhleti khona ku27 Bombela uhleti khona ku21 Emel uhleti khona ku25 Sonaton ahleti khona ku26 sidlela endansi esifundeni salapha eKwaZulu Natal Richards Bay uhleti khona ku30 Peterbilt uhleti khona ku31 kanti Kokstad ihleti khona ku30 sidlela endansi lapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eMthatha uhleti khona lapha ku29 Kumani uhleti khona ku32 Ulimo uhleti khona ku34 kanti esifundeni salapha eNtshonalanga Kapa eCape Town uhleti khona ku25 hleni lwemhleti khona lapha ku36 kanti ke babule emakhaya lapha enzaweni lapha eEastern Cape hleti khona lapha ku36 kanti Ulimo uhleti khona ku35 babukela emakhaya kanti ke lapha eCebeghala hleti khona ku31 kanti ke lapha eKomani hleti khona lapha ku32 babukela emakhaya singena khona lapha eWestern Cape hleti khona lapha ku36 kanti Cape Town ihleti khona lapha ku24 buka ngathi ngilobole ngiphathina ubula lokuhle etinhlweni lezilako nisaleni kahle.